Gamthip'a tunia jong hichi ka YouTube channel a ta sadam selai ki muto thei ki ta zalun dam nahin kho phat phai pe wa hat chung patin thangwa na kahin pen chule tuni la kahin sa ding he ahin Deilhen te hon message in thodu kahin sim do ding he heo phat sot pi chun nadam mo thu ka zan imala ki bol thailo taw na a kahin gel do uvin pathenin itaw na te ho asangen nangjong nong gol hantan pathin min ithangwa uve chule nalasa na video ho kavezin nasata in pathin phat thei bu na ka change pathenin nahin mapui jing ta hen o heo keile kaloi nun la khat ka hin Deilhen num hlone CHONSE KAHI PAKAI ne ngaidam'in Thupha ka hin choiye nakeng bul'a hi chu kinemin kanga zinge kei kaloi nu le kachanu jong kol lewai la a pathin na tong zor hat assam a ka hon ahi ka ministry divin jong taunan hingel do uvin ka khoi hile lasang NC Hills Assam ka kipa uve keima GINNA singson chule khuni singson atie ajinu he zak dango dan hi zorhat asama pada Deilhen en bol hon hen ichu kaloi nu to kahin sa hon dinga hi CHONSE KAHI PAKAI ne ngaidam'in kahin choiye nakeng bul'a ka vel'a na umlou le leiset'a thina jong kana Gamthip'a umlou he leiset'a Nangma kalumdal dougal anga ka vel'a na umlou le leiset'a thina kava mang nung na okasan Tuhin Pakai ka vel'a na umlou le leiset'a thina kana Gamthip'a ne umpin Tuhin Pakai ngaidam'in siltheng'in nga umlou le leiset'a thina jong kana Gamthip'a ne umpin lopina pakai chang ta henu chile angaya anapi ho zo se patin pathina bo untin ta sadam selai chi ka YouTube channel a ikimutu ka lai 7 na bon chavin suntin chibai zantin mangpha